Ngatho muno ni undu wa gucoka ndirehoka no urathie na mbere wega. Akenya guku nenda-ini ni mathiete na mbere gukenerera ndeto cia mwanya muno. Ndeto a Kenya mathie na mbere gutumira muthe Kiengei congratulations messages. Kiengei uria tuwita Reverend Ben atwarithagia na mbere kanitha erega kuhingura wa JCM ni wakorwo akiamukira congratulations messages kuonanianirira ndeto cia gikeno kinene, ndeto cia mwanya ciegie kena kanitha uyu wake uria ukoragwo mwena uyu wa bypass. Reverend Ben kuhitukira his social media pages arauga ati kanitha ucio ugithiaga na mbere gukura toria ugite branches nyingi guku bururi-ini ena mwihoko ati ni akwigwatira kanya kangi ga gutongoria kanitha ucio ta Bishop. Kiengei arauga kanitha-ini ucio wa JCM kwina kihitahitano ya gwethana na muhunjia uria ukwigwatira taito ya Bishop. Taito augite ati ari na mwihoko munene ni agukorwo akigwatira. Kiengei uria at this time Reverend Ben has shared these posters kuria erete ashirika kanitha wake wa JCM na his followers kuhitukira nenda cia ukinyaniria makoro makimaka this date, akionania ati nima ena mwihoko ati maundu mega ni magukorwo makimugwira mwaka uyu wa 2024 na akorwo akigwatira taito enge njeru. Fans ni ukuona uria magikorwo makigwa down the comment section makimu congratulate na makimwendera all the very best wishes wishes cia kesha ugitweka bishofu ikorwo ikihinga kuona hau kabere ari na wishes cia ugikorwo agitweka reverend wake mwenye kuona ari muhunjia tu wa kanitha uria agitungataga na riu ena taito enge ara hoka ati mwaka uyu wa 2024 ni gukorwo igikinyanira. Tugithie na mbere na kumuwish all the very best agithie na mbere na kuingira kana kwigwatira gaturwa gaka keru mwaka uyu wa 2024. Make sure ni turn on your notification na subscribe niguo hingo ciothe ukamukira video citu tucamanie in our next one.